me take say Sister Benedicta Gafa. Yes, when mommy enyan tokwa wa bonten me ye. Yes, please. Yes, watch be man Florence na Florence will be man no. Me ye na me ya say adentina wo de mommy sebi animo yes ane nyam. Me ye na ana me block on a lie. Me block o sister on a lie. Me block on a cry. Because respect now me woman Florence, no me person will be at the Florence and nimbere. Me block my block na be permanent. Timiliga boys. Me pa macho mumpia pia bonten na Obinim odi nkwase asem. Kojo Obinim odi nkwase asem cha oba. It's alleged say enne Obinim ya announcement one I sorry them was say papa. Okay, tell say kosi Obinim you very careful. Mania me on sorry for na mania me say mo yere o ma me kapre kwa me nye. Won't come on to Mr. Minia for so being the cast of Bua for so with the catch. So we are okay, the Baba was so because ya bois me. We are the Baba was one cassa. So be save crew this time one. Mammy go pay you to say. Nasra. Abusia Benedicta Gafa and as radio what the response I call Edema Bishop Daniel Kojo Obinim after so Obinim Beka say Abra what say Benedicta Gafa and then a Florence Obinim e wo media no so the whap and a prem or call blocking if it's an hour person will be a and then a bit from no and a Benedicta Gafa air say Obinim wo na say one shiny year and it was the information chat any audios are obey release ama mansan akenkan Obinim nakasa no ebeje ne nsema mo akwaba aba too much the is message so first time ni a obenya subscriber to no so dem me anu akai sa wo de bell no ebeka ho se ne be na upload meeting for the first person ya won sa ebedikan aka na busi asa response ni nyina eba ye wabra Bishop Daniel Kojo Obinim ebe make comment bi fa na yi yo ho ni ade ya no ho nsam no be ye bebiro Ghana ha na wo kire se wonu a na ye Florence ni na yi yo no tutumi bia na mu obetna se a na wo ba betina se sekunafo keke eno na akotwe ensem bebre ene enkomo ede abakosi se Bishop Daniel Kojo Obinim kire se sa brede wotu ede afini fie na dwede na se wanya pake na niam na wakwa kwatina trasa kofi se ne ekeka kono anhwe ne yi a na wakwa konya ohaw bi ewa aware ne mu wonya aware ne dede bi so ye Kristo ni wo chi aware dia ye wonya ne mu no watwe ne ho kakra ede afi aware na enum na wo kire mu no na wakwa ka se Abra na yere ene Benedicta Gafa kranya issue ewo media ne so a na Ghana for twen nsem ne sere ne abasa no wo se ho apɛ ene oye okunu pasede ene okɔ block Benedicta Gafa na Ghana for say all this power ni na ayade a Bishop ene Benedicta da so ekasa na say because na wo block ne it's what tre say nsem ne bae no ena wo kɔ block ne no so wo block e de tre ne yere ne say wo no obu ne yere na wo pese wo bia ede nanim ebeye fom na eno ena Benedicta Gafa tre say Bishop Daniel Kojo Obinim bobua oye wo no Benedicta mom ena e blocking Obinim na enye Obinim no ena e blocking na se wanhwe ne yi a wo se chats any audios a wo de beba mountains no e beji Bishop Obinim zo lebusam yenkoti abra na Bishop e address sa issue ne e ba response a Benedicta Gafa e de ma Bishop Daniel Kojo Obinim no e beti aka ho Edame take say Sister Benedicta Gafa. Yes, when mommy enyan tokwa wa bonten me ye. Yes, please. Yes, watch be man Florence na Florence will be man no. Me na me ya say adentina wo de mommy sebi animo yes ane nyam. Me na ana me block on a lie. Me block o sister on a lie. Me block on a cry. Because respect now me woman Florence, no me person will be at the Florence and nimbere. Me block my block na be permanent. But I say papa bi ami ye bia no. Ye nhunu. Me ka say call me bra ofoli support birthday. Sofo Bruni ka say me kire me say oh Sister Benedicta Gafa wa ha. And I'm sure many problem but
The course one of Florence Obinim Temuntin, men pese. Memana bechia na se me kwakoye de. Because ono so waba ma so le pe me de so respect sa sister no. Me de so bu no. Me de so respect man pa. Njabusia ene to the extent say omukopie mu ewo eye papa eye ofuru sapon birthday asekwa no Bishop Dan Okojo Obinim to avoid any drama no one person okwakochia Benedicta Gafa wo chena ko okwochia na bloggers etwa ho hia na etwa na da baba to media no say ene Okojo Obinim ene Benedicta Gafa eguso hihye ho nza ne program amane amba nti wa ha no ho kwa say wobekọ akwakochia no nti nsem ene wode betu dia wo kyerɛ sɛ wo ye ni nyina in honor of Mayere no say ebeya wodi boni ni die sonko edbema wo ba na eno na Benedicta Gafa kyerɛ sɛ we de papa wo bowa enti ensem wa Benedicta ebe type e media no so a wodi eyi Okojo Obinim no na busuam no bekin kan amede bi ebema wo say standing on a platform and confidently claiming that you block me, while the reality is that I blocked you because you kept trying to contact me and I choose not to engage is simply dishonest. More importantly, was it even necessary to mention my name? As I was saying, so what me kukudro pa de akwa o platform so a o de kukudro e ka se wo block e wo no Benedicta Gafa no kra pa so no se e wo no mum e na edi kan e block e no se na hu mpo hia se obekwa kuboni din e wa asam na wo kan mu ana. At this point, it feels like I'm being pushed to release certain audios and conversations into the public domain just so people can understand the truth. What is happening every day? I say, Bishop Dan Okojo Obinim pushing it to the extent say, I was release audios and the chats be eba. A man saying the became kind. Send ye beya or no Benedicta Gafanum. Ye better not say. The irony is that I have consistently stayed in my lane, mind my business, and chosen silence over unnecessary drama. And also no dear, if you made tintin and semi bobani adie nyina no abribia or try say obedin lame be fia konedu na me fa ne claims you see do lame or sa abribia or no Benedicta Gafa no try say obedin lame obehwema na adwuma asem emfa ne ho de won koma asem no maache oni obi ani nkrobo bia te say wo hwema na adwuma so wo yi asumdwe over unnecessary drama sa fe no ba be use chemistries go media no so de was it there be enye no na wo ye. I have my own relationship and I have even introduced my partner to my family, yet my name still finds its way into your mouth. I have absolutely nothing to do with me. I said, Benedicta Gafa extra was a celebrate or no. When you bema fufro, ya bema no crowd, na kwa koche nebusia fo. Ya just a enche bia se na nyame kika kwedi ye better wedding bells na se belen yade. Na wontia se bribia senye Bishop Dan Okojo Obinim na enyewe asabe ya besi ne ya omuguso a wo mu body din a wono de wo se wo mfa busua no ho hye wo ne busua ne ni asem te busua no hwem eni wo mu lem se na no so wedi ne lem oguso a wo ye na adwuma na busua wei ene emuaye a Benedicta Gafa ede ebre Bishop Dan Okojo Obinim na ensemi nyina etwagu no na ye sister Vim lady kyerɛ sɛ ensem a etwagu ewo Bishop Dan Okojo Obinim ene ne yere Florence Obinim ho no sɛ anhwɛ yie na wo man so asem na no na baako ekyega asem no titiri no oba no ye Florence Obinim asem ne me no na wo na adwe so de asem no kwa kogina court a wo sese ne Bishop Dan Okojo Obinim na so ebesia ye hye no enya asem ketwa wo de fa court terms nim ene eniema ebetimi akoso wo court ene eniema ebetimi ahwere Bishop Dan Okojo Obinim wo court asemi ekukopie mu ho a Bishop Obinim ne yire Florence Obinim case me bom pai se enlande wo court because anya sa ebe te say the lawyer for friend no locus classicus ebe change Charles Nyama ko eni na yire divorce case because niema Bishop Obinim na nkasa akeka niema waje atum bone a waje atum no ene wo ye niema wo internet so ani nyina can be used as evidence against you in court. In fact, there was a case recently, Kesson Smith versus Osei, Anna versus Anai, Minta versus Yenchi, Mensa. There are so many cases of divorce, a court, a Supreme Court to say, also prove say, and the Matrimonial Causes Act no law na our warriors no also prove say our yene gu atitia pansama enevia enye ye break it down beyond reconciliation. But key amongst them, they say was what say there's unreasonable behavior. So bana na bema no. But that should be the nye fantini bekado omonyo enu to ne tsana enye.
into ko prove sa wa ye na tete apansam keka ye ngu aware na wo so ko ka say nipa na da suban bi edi a won ne tena enye na sa suban na law no mu no matrimonial consent law ne say bi a be ma na kobo adwaman ho na bishop Obinim asem ne bam no cause ono ade atum so wakobo adwaman what you say nti wakobo adwaman adultery ana say watu agyaw desertion ana say bi a wada suban bi edi atete ne ade say unreasonable behavior ne bi say oni oba ne na oni be ma ne na unreasonable behavior so nti in a anan versus anan case say court no hu say ma me no ne papa no kra na be 5 years what a papa no so say oba no respect oba no so ompe no nti court no say no we dey unreasonable behavior nti Obinim man kasa nu mu asem sofo bishop wa wonu mu asem videos ni nyina can be used as I mean ka say omo ko jai I'm just saying say you use the esua dey say obetumi use e dey adanse cause wa na wakoka wonti e dey adanse sa so mesi dey okoka ye ni o dey wa ye ni na mpa say your evidence cross wakotwempna ne ade e dance for beba it will be kind of wa sem na na ebe use dey achechero so na nanse ya wareja e case say court say ba na ejapade ya echemu a obi an show contribution say o contribution dey say o hwe nkola ya contribution una o hwe fie ni ade na bishop Obinim na again ono an interview no aka say ye show no bishop and why Obinim ya na yere Florence Obinim wo mbe 50%. Enti eba na se ye che Japade anko Obinim aso be ye hye rough wa wonum wo kon wa admit say oba na kan contribution se wa wonum mponji ntumu a obi ye nso nim Obinim ba so osoro nim fie nwom oto ye ene say de nwom na hete ye obi enim the court can put a value on how much he made, how much contribution, and no matter what to subsequently. And they say ebedu baby, my mini giants, annual or two in our cotton in Spain, because as I say, all say on cotton uncle Colano said a bar, Colane Bako football, hobbit man, Ninano, a sacrifice, because Nanko uncle. And not nine or year, Jumani are there no charge no more and Kebia by now when you hate radio, Nina, obey me their argument. And I said, oh, Obinim can sell soon if you buy a man, a bruise be paid in a year big. Nti, Yama baby, wow, you bet me their evidence as contribution. If you are the your was sorry cry or bow, no, Dinamu not to your money, I didn't obey me their contribution. And I saw any musu now, ye, Japade baby cast, you Obinim 1, Obinim 2, Obinim 3, Nina, she can prove contribution because I know they from day one. Ain't it me bomb pie send cocots. By cocots, so you best be a womb. But we are listening to Obi also say, yeah, now you're careful about data footprints that we leave near my account of social media because Obinim crowd no oh crowd to buy over than they didn't know you as what could you know sorry them. I could cancel woo ma we maybe ma ebusha for maybe a yo ma any sorry. So what I say? Me was saying when I go bet me no hear that na them can on pum. But who decided so be can abonti? I no go bet me the evidence say unreasonable behavior no be no because only nkasa. Na kasa na one nkasa nti amasi si otete because in one of the cases yirenchi minta versus yirenchi court no koti ma me bi o chere family law Mrs. Train ono your authority or chere lawyers nyina family law na ma me ne tro ni book ni said you can reasonable behavior e was say nipa ne tete wa kodu point bi ase oh high apprehension o yam shu hunu kwa na o yam asho enu say ubetimi agina so nti wa Obinim na nkasa onsama waka ene niema wa say ubegina bonte na koka se mo oba ne ma oba ne kwa betima ka se sa asem nti ama hu kwa na o high o tete ye de ma bebre susu se we your girl eno kra otia na we nya depression o tete ni no betimi the evidence to prove unreasonable behavior. Enti bishop sa asem na nkedi se obeka na wa because no unim so you betimi afre no dem na naka na obeka na wa bonte nti o yire de classy woman. What the woman did very classy. They say, Abontina ujina ya woka asem no hwa no no so kodina no yi wa no say Yakopon shira. Afei na you see and in a classic mode. What samba say? Ade na oyire na mfre. Usu nim so betimi afre oyire na kan wo dem. Ana okojina sorry dem na okon enti e ho no proportionality. We a principle of proportionality. Baby okojina ya na woka asem hwa no no so jina no yi wa no. And ono kwa was very diplomatic about it and Yakopon shira. Na wa wonim say oyire nso ubu be. Cause utebe ono so ubube ono so tebe nti obube nti na wan kasenti ya ono. This is a very interesting issue which is not just law keke. There are so many social issues that is playing into one
asem na your friend say Bishop Obinim ko kan yen because body need o ye den ebusuafo na beba befa enya de Obinim this unless ebusuafo no out of respect say oh okay wa kan yen we de ye nya body no man nkrofo but what is even the guarantee say that obeton because Obinim mom pie so be free mo bi obedi be 80 ebi kra na wa sorry we ni ho ebi aso no kwa na wa dan ni university nti sa asem de o kan no wa you know nti ye mom pie sa asem we court because enya sa ejapade ne de one share Florence Obinim on upper hand because contribution be or no betting prove contribution outside the law where they ever law no kwan to change social issues remember be brain ma be eto de bia when o partner o yire ana okunu o hia won no wa bob brown no wa enjoy life no o na onam na o gallivant na o ye niema afi bedu age na 50 something na de bia na afi na ahode na ba form kan ne bia otumi call rounds be ahe and then untumi nko sa rounds ni bia no afi na o penipa na attention but no wa manipa na ye used to living her life without you and not living his life without you into utumi so Obinim say no ka say nka Florence mpom frame o penama no ne na bonkomo but mpena twa na o twe ne ntem nti why man na ye used to living her life without you yesua de mo bia o yesua de mo bia Ezabusia we ye sister vim lady wono so ni ntire mu kakra wonim e de fa emra no hono eno and what the other so na gather for the HS as a vim lady ne wo ye women supporting women as a watch reference Obinim say as a ro na be ni so fan court because na sem ye de nti mo twetwe na se for the court a obetini e de bi na so bi so e kire say ne bi me di e ka no ye caution a wode ma Bishop dan Obinim say why na adwin so obeja na yere ne dia enye e twen no e wo court ni enyi na busia we nyina enkemfu ano say e be kai a abra Bishop e kasa no wo bo so say na yere no e de no kwakobo na akofo bi e form say tim legal wife e mu ba ko e night wage na say na wosi aso e de ma Bishop dan Obinim enya asem to ma me Florence Abide wo kia na ada wale ba na wote ho sa sister Florence awale ba na wote ho sa no Obinim you will step back but Japan you ba chama ba na bi mi do nyame me na me ka me kire so to yo wa so odobroni ade no bade ni bia papa ye ba chiwa ya muti ye ba chiwa ya mo e ka bete it's alleged say ayi Florence Obinim nyum ya oboye hey mami sa wa bre sei Abide wo kia Abide na da wa le fon be me say man be breta wa dia so omu abuji asa mo be ka bi mi kruso on ka bi me say it's alleged abuji papa but from a young bag man I mean me charger no it's alleged say enne Obinim ya announcement e won na sorry dem was say wa koto dan but from a young bag man why so koto e wa dem ajay so koto dan no what to ja for so Obinim if you want to no ne kotena ho ge no Anita ya le fo tafo ba no mami Anita wo ohun twere yale e de wale wo yare twere odo baji bibi odo ko dan kama ni o twere ye wo twere wo so anka wo twere yale de anka ayi Timiliga boys me pa macho mum pia bonten na Obinim di nkwase asem kojo Obinim odi nkwase asem cha oba it's alleged say enne Obinim ya announcement won na sorry dem wo say papa okay tell say kosi Obinim you very careful mania me on sorry for na mania fe me say mo yire o ma me kapre kwa me nye wuntimi kama no ntum me say mania for so Obinim be kase so obua for so Obinim ka kire sa wo ye wa twi okay de beba wo so be kase ye bua me ye de beba wo so ankasa so be save ukru this time wa manya mami ko pepio to nse nasra na obeja Florence Obinim a ho sada na oni minia ara wo sebe se sana anime na wo ye nyina wo ye ma papa no it's alleged Obinim won sorry for boys no
Oma brewo. What the was Cassie, she show be so sa. Tobo Saturday, Baba be audio bi wo. Oh, na sa back no nya Saturday na me ya adom a. Nya me ma so ahu mu nsem. Minua, Baba be audio ni nyina. Saturday, Obinim. Me say it's alleged say enne o ya announcement so okokoto dan. Tell so you stay back no. Okwasi akrama me kura keke. And into o shada na o de ne yede ne ba me say yanka yanka. Yakrama ye ma kura keke. Yan twetwe no. Tell so you stay back no. Yes, what the dine most support the dine money yere no. No okoto dan. Obinim Anita kotina mu meboa. Obinim me. Share. Sa from Minia me cut me that show. Second audio no connect with boy no. On say 1 billion from Obinim nyumu ye no. Science is alleged. Minia is alleged say from Obinim ko ye do Mahama. It's alleged. Senka Florence Obinim ye no Mahama enyumo no. Ye se nyumo ne de. Florence Obinim ube wo. Uku homa be ma say. Oh. Na adan. Yes, wo kan nyumo ne share dem so ma nyumo ne mpia bonten. Debi o. Senka oyo nyumo ma papa no kona kade na aba. Apia ma minti audio no ma minti ni akwa ne de ba. Tie. Na me Ghana for mesra mo mo from Obinim na from Obinim no ono ne ho. Enzabusia way ene ne night witching so abeka che Bishop Daniel Kojo Obinim mebusia ensemi etwabu nyina no na meteti mu bisebisa manfo ne ne Ghana for eka asem nyina ayade baako. Twamo kyerese se wo hwe se de Bishop Daniel Kojo Obinim kasa na asa sabre wo se ne yire no ayobi a watwe no ho afia warenim se ye behwe ma me Florence Obinim eye obi a one time fa na waresem bonten so abibi obekwa bonten bisa ne bi kwa fa na waresem no or try say obeka nsem a ebeka ni kunu sempo asem da bonten no eye negative na Ghana fo bi kire say Bishop Daniel Kojo Obinim ama ne yire no abobra no without or no betresa ase woni no tse warefo na so mo ntse warefo ase bibia oba no eyo no nko anti oba no aye used to sa situation na wo mutimu no enti se obehwe abra Bishop Daniel Kojo Obinim e kasa na o ka se abra obeka asa ase no mo ntse so se oni ho a na yire Florence en na busuafo ni na ye no ho tutu bia tumi no abra oba ne ko interview bi sa no se o wo de ne kunu ase nyame hwe ne kunu se waka na kuma mu asem amene pia bonten Bishop Babeka se asem a na yere ne kai no eye piabo na nanka wo se na yere ne ti asem no ka wo bisa na ansa Ghana fo se Bishop Daniel Kojo Obinim se ye bisa asem ansa na yakoka wo no oba bonten abeka asem no obisa na yere ana we se communication kra enkoso ewo fie ho enye Bishop Daniel Kojo Obinim kwa ekoso bebre ewo afie mu a emema bi ene wo mo yere no ma partners ne ti asim se nipa nka wo mo ho ebra na omobọ ne yom nko anti se dru baabi na wabobra na dru baabi afi de hu se awechiche ho ye fa no nipa ho na wo pe nipa na mana ben wasa abra no nipa no aye used to sa lifestyle na wo de ne hwe mu se wo no nko a na ebobra nti bra wo hia no enya ade se wo nsa beka no se ahwe ananse no ye wo se ma me Florence Obinim new song ye de ababonti eno na ye ade a esi na ne supante na ofri one radio station na okọ de ada na oye ne music video ni ade nta se wo hye da mfa ne kunu no ho biem na fei ana Bishop so ehia senka na yere no ebebe no ntabusia we no akwakoye esuade e de ama Ghana fo nyina awarefo ne titire ne emu ma ne mema wo mo ne nipa ne tifie na so mo bobra ne se ne obi a enka wo mo we ye besre se Bishop Daniel Kojo Obinim oye onyanya me nipa keto wo Ghana ha osi mu achepa nti we nya ade a e wo se ebeto media ne so na ye twe ne sre eni abasa eye bebi a wakwa akodu no eye awaresem yensi no abonte so obi ade enko itikebe ya woni mama ntena se na won kan sen bi eni ho a e ba ya de se kan ene papa mu eya na ya no ya ene ye de kan ma me hwi ni ho a kire se ma me no wondo eti bebi asem na hura kodu bia no se motena se na mo kan asomdwe betimi aba na wo ba abonte aba announce se uja ware na se wo hwima kwakotena bebi eja nkwala ne oba ne ho ne de e kire se efie ho akrake deda anhwe ne ya e be say beyond repairs e bi so a na wo pe wade we ene ne e koso e wo Bishop Daniel Kojo Obinim ne kakra
Meet me at the Babas message. I also without comments our comment section. Amami all the social media handles now. Too much GH. Also, like that show. Not before sending the show. Macro.